Kulandzela budlwangudlwangu lebebusolo bukhona eveni lapho ke lesinye sive sigcine ke sesingena kiwo ke emabhizinisi ebantfu bathatha yona ke impahla baphindze ke bashisa nekushisa lilunga lePhalamende laseHosiya umhlonishwa Bacede Bacede namhla ke yakhulumisana netinsatheli talomsakato sewulilele ke eMaswati lalahlekelwe ke tihlobo labalimele nalabo ke bosomabhizinisi labashayeke kakhulu. Mabuza uchazile ukuthi kude info le yenteka ke ngeliphutha embe kwaNkulunkulu kanti ke Mabuza ukhuteke lo moya webudlwangudlwangu kuthi ke bantfu bayekele ke kukhombana emehlweni nekushisa abagcekeze emabhizinisi. Siyabonga Nkosi sivusele sive saMaswati ngenhlangothi kutonke ngokwehlukana kwabo. Silile Nkosi silile leMaswati kulesehlakalo lavelelwe ngiso Nkosi. Isehlakalo lesingisona ngicabanga ukuthi empilweni yami ngizange ngasibona eveni leMaswati. Sililela kakhulu bonke eMaswati lalahlekelwe ihlobo. Sithandazela nokuthi Nkosi bosomabhizinisi labashayeke kakhulu kwendlula kulabashayekile physically nabo bonke laba affectekako njengoba vele ude lo ngusomabhizinisi longa affecteki. Sithi kulesikhathi lesi wonke umuntu akathandaze uNkulunkulu uthi asisida uNkulunkulu kulesimo lelive leMaswati lelibhekene naso. Ngithi ke Nkosi ngaba ngomavi Maswati lamahle ngiyanithanza and ngicela sithandaze ngiloko lengucela eMaswatini Nkosi. Kwegcina mshengo sibone ama-audio lasavela ikakhulu kuletinye inkundla tekuchumana labathi khona ingwempisi bantu basengwempisi benkundla engwempisi yaseHosiya nasesiphofaneni bathamba bawuhlasela emakhaya emasotsha awucondzise kuleyo. Nkosi ngicabanga ukuthi njengoba ngishilo dinentilo ezithakwendeka Nkosi ngede kwaba kulama audio odwana setawuvuka abafundisi bemanga lengakusho ama voice notes Maswati lamahle lasetawuphuma ngiko ngithathe i-initiative itolo mangiyiva le voice note ngasukuma ukuthi no ngiliswati ngingusomabhizinisi. Etindzabeni teMaswati channel kubika noHlahlathwala ngina Justice Dlamini kaManzini.